Pitanja i odgovori su za Isusa Hrista imali duboko značenje. Upućivali su mu mnoga pitanja, ali i on je postavljao drugima. Oko njega su bili glavari, sveštenički književnici sa starešinama. I Luka zabeleži sledeće. A on, pogledavši na njih, reče: šta znači dakle ono u pismu kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla? Svaki koji padne na taj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. On je bio taj odbačeni kamen. To nas vraća u prošlost kada je građen prvi hram. Kamen temeljac je bio odbačen. Jevreji su imali svoj ispit, imali su 300 proročanstava o dolasku Mesije i nisu ga prepoznali ni prihvatili. Na tom ispitu su pali. Svako od nas je na ispitu života, za ili protiv Hrista. I nama se nude dve mogućnosti, večni život ili smrt. Studenti ne vole padanje. Koliko znači jedan nepoloženi ispit? Gubi se godina. Jedna žena je posle saobraćajne nesreće i posete bolnici rekla: nisam prepoznala svoju rođenu sestru. Nesreća sa teškim posljedicama. Međutim, šta znači kada Isus kaže moramo pasti na stenu i razbiti se? To je bol za spasenje. Nesvakidašnja izjava, ali kakva je poruka za nas? Bilo je to 2010. godine kada sam prvi put posetio Izrael. Jedan od gradova bio je Jerihon. Gradio se put i bila je prašina koju su podizali kamioni. Onda smo doživjeli malu neprijatnost koja se predivno završila. Naime, vodič u Jerusalimu je tražio $200 po osobi da nas odvede do Jerihona. Zašto? Jer je to palestinska teritorija. I čim smo stigli, okružila nas je policija. I početno pitanje bilo je: odakle dolazite? Bilo nas je iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, i kada je pitanje bilo upućeno meni odakle sam, rekao sam: iz Srbije. Srbija? O, Đoković! Ovo je slika koja pokazuje ostatke nekadašnjeg grada Jerihona. Ovo je kako je nekada izgledao. A podelit ću jedan citat sa vama iz enciklopedije Larusola. Grad u dolini Jordana danas ima 13.000 stanovnika. Nastanjen je od 8. milenijuma, to je posle obnove ili 5 vekova po svom razaranju. On svedoči o počecima poljoprivrede i obrade keramike, kao i o pogrebnim obredima. Bio je jedan od prvih gradova koji su Jevreji osvojili u 13. veku pre naše ere. Zvuk njihovih truba navodno je srušio zidove grada. I još jedan iz biblijskog priručnika Prve sveska, stranica 238. Jerihon se u biblijskim izveštajima prvi put spominje prilikom opisa izlaska i stizanja Izraeljaca u njihovu blizinu. Ako je i starozavetni Jerihon stajao na mestu gdje su stajali oni koji su ranije dizani i rušeni, onda je on ležao oko 8 km zapadno od Jordana, 13 km severno od Mrtvoga mora, a u vazdušnoj liniji oko 24 km severozapadno od Jerusalima. Na nekoliko milja od Jordana, na zapadnom kraju doline koja se tu širi u ravnicu, usred tropskih rastinja i raskošne lepote, ležao je grad Jerihon sa svojim palmama i bogatim vrtovima osvežavanim živim izvorima. Grad je blistao kao smaragd postavljen ispred krečančkih bregova i pustih klisura koje su se protezale između ovog grada i palmi Jerusalima. Nazvan je grad palmov. Isto ime je nosio i onaj ranije razrušeni grad, kao i novozavetni. Cela dolina je bila puna suptropskog rastinja. Nalazio se na rubu plodne ravnice, bogate raznovrsnim tropskim plodovima. Ovaj gordi grad sa svojim palmama i hramovima bio je oličenje raskoši i poroka i središte idolopokloničke službe posvećene Astaroti, boginji meseca.
Kroz ovaj grad palmi često je prolazio i sam spasitelj sveta. Tu je pored ostalog iscelio Vartimeja i doneo spasenje Zahejevom domu. Svi se sećamo ropstva jevrijskog naroda u trajanju od 400 godina u Egiptu. Pošto faraon nije želeo da pusti svoje robove, Bog je poslao 10 zala. Prošli su kroz Crveno more suvi. Dobili su 10 zapovesti izgovorene Božjim glasom i pisane njegovim prstom. Istina je da su lutali pustinjom punih 40 godina, ali sada mogu da uđu u obećanu zemlju. I čitamo izveštaj u knjizi proroka Isusa Navina. A Jerihon se zatvori i čuvaše se od sinova Izraeljevih, niko nije izlazio, niti je ko ulazio. A Gospod reče Isusu: evo dajem ti u ruke Jerihon i cara njegovog i junake njegove. Zato obiđite oko grada svi vojnici, idući oko grada 1 put na dan. Tako učinite 6 dana. A 7 sveštenika neka nose 7 truba od rogova ovnunskih pred kovčegom. A 7. dana obiđite oko grada 7 puta i sveštenici neka trube u trube. Pa kad otežući za trube u rogove ovnujske, čim čujete glas od trube, neka poviče sav narod glasno i zidovi će gradski popadati na svom mestu, a narod neka ulazi svaki naprema se. Neobična taktika. Bez mača. Vojska ćuti. Samo se svira u trube. I tako 6 dana. I čitamo izveštaj dalje. A sutra usta Isus rano i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji. I 7 sveštenika noseći 7 truba od rogova ovnujskih iđahu pred kovčegom Gospodnjim, idući trubljahu u trube, a vojnici iđahu pred njima. A ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim, idući trubljahu u trube. I jednom obiljoše oko grada 2. dana, pa se vratiš u logor. Tako činiše 6 dana. A 7. dana ustaše zorom i obiđoše oko grada isto onako 7 puta, samo toga dana obiđoše oko grada 7 puta. A kad bi 7. put da zatrube sveštenici u trube, Isus reče narodu: vičite jer vam Gospod dade grad. I kakve su posljedice? 20. tekst. Tada povika narod i zatrubiše trube. I kad narod ču glas trubni i povika glasno, popadaše zidovi na mestu svom i narod uđe u grad, svaki naprema se i uzeše grad. Jerihon je bio vrata nove zemlje. Imao je strateški položaj. A bila je to posljednja prepreka pre ulaska u tako dugo obećanu zemlju. Kako su osvojili grad? Šetnjom. Da li je to bila njihova zasluga? Ne. To je učinio sam Bog. Evo kako danas izgledaju ostaci grada Jerihona. Vidite ovdje bunar za vodu, ostaci zidova koji su porušeni. A pogledajte debljinu zidova. Bez sprava Jevreji nisu mogli srušiti grad. Nisu imali ništa od toga. Ajde čitamo još jednom 20. tekst. Tada povika narod i zatrubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika glasno, popadaše zidovi na mestu svom i narod uđe u grad, svaki naprema se i uzeše grad. Možemo li naći paralele ovdje između nas i Jerihona? Prvo, Jerihon je bio na granici između 2 sveta. I mi živimo na granici između 2 načina života. Drugo, Jerihon se zatvorio. I mi zatvaramo svoje srce. Treće, obilažen je oko grada 7 puta. Bog je strpljiv sa nama. Četvrto je trubljenje truba. Bog koristi melodiju za za dopiranje do nas samih. Peto je rušenje zidova. Bog nekada i kod nas mora nešto da ruši. Podsjećam vas na jedan događaj. Savle,
progonitelj hrišćana. Njega mržnja tera da ide iz Jerusalima za Damask jer je čuo da tamo postoje hrišćani i da ih pohvata. A onda doživljava susret sa Hristom. Oslepeo je, i to za 3 dana, ali je upoznao Hrista. Postavimo sebi pitanje, da li ispravno živimo pred Bogom? Hoćemo li imati vremena za popravak? Zašto bi morali doživjeti ono što je doživao Savle? Vratimo se u Jerihon. Jedina spasena osoba je bila Rava. Njen život je bio grešan, ali poverovala je u živoga Boga. Sakrila je uhode i znak za sve Izraeljice bila je crvena tkanina. Svi oni koji budu u toj kući treba da budu sačuvani u životu. Čitamo u Evanđelju po Luci. Svaki koji padne na taj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. Dragi moji, Bog nekada staje na naš put da bi nas doveo sebi. Podsjećam vas na život proroka Jone. Bog ga šalje u Nineviju da im objavi propast, a Jona beži na suprotnu stranu. A onda Bog šalje buru. Na kraju Jona priteran u ćošak priznaje kapetanu da je on uzrok oluji i sam predlaže da ga bace u more. I zaista oluja je prestala. Ali još nešto je bilo dobro. Jona se pokajao. Međutim, zašto je moralo tako? Vavilonski car Navuhodonosor bio je slika ponosa i oholosti. Bog mu je otkrio budućnost, ali on želi drugačije. Zato je 7 godina živeo kao životinja. Šta Bog mora da sruši u našem životu? Kojim lancima smo mi zarobljeni? Nekim bogatstvom? Drugim položajem ili čašću? Evo što kaže apostol Pavle u Efescima poslanici. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu posladoste krvlju Hristovom. Jer on mir naš, koji oboje sastavi ujedno, razvali plot koji je rastavljao neprijateljstvo telom svojim. Zakon zapovesti naukama ukinuši da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka čineći mir. I da pomiri sa Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu. Mi imamo svoje ideje, lične planove i prisutna je nekada i oholos i ponos. Ali, dragi moji, Isus je umro i za te grehe. I zato Pavle nastavlja. I tako dakle više niste tuđini i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos, na kome je sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu, na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu. Odbačeni kamen je kamen spasenja. Bilo je to za vreme bombardovanja 1999. godine. U to vreme živao sam u Beogradu, u delu grada koji se zove Vračar. U jednom trenutku jedna bomba je pala u blizini. A pokušao sam da izađem iz stana, ali se zgrada tako ljuljala da sam ostao da sedim u pragu, u vratima. Kada se sve smirilo, čuo sam da je bomba pala nekoliko stotina metara od nas. I kada sam otišao tamo, imao sam šta da vidim. Jedna stara, trošna kućica u ulici Maksima Gorkog bila je srušena. Uskoro je na njoj osvanuo jedan neobičan natpis. Nažalost, živi smo. Sve što su ti ljudi imali bilo je uništeno. A grad je finansirao izgradnju nove zgrade i ovi ljudi su besplatno dobili jedan stan. Jedino što ih podsjeća na taj nemio događaj je metalna rešetka koja simbolizuje porušenu staru kućicu. Da, rušenje boli, ali se isplati. To znači pasti na kamen. Dragi moji, Isus nas poziva k sebi da dođemo onakvi kakvi jesmo. Želi da nam oprosti i zato recimo mu:
Bože, uđi u moj život.